Yebo ingane zakwethu impela kuhlukana imibono kumaciko oMaskandi uyoqashwa kukaMayogathi emcimbini impucuzeko oMaskandi Festival. Njengasibona lapha nakubhekene wensizwa ke eveza ke impela ke indlela naye ke abona ngayo nakholelwa ke uthi uMayogathi yona ke engamsebenzela ke impilo yakhe ke yonke. Kodwa kumaske nokhuludaba wengane zakwethu impela ke ake sinibingelele kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje masaqala ngana kuyona ke channel ake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona sithola zonke izindaba ke eshishayo nazo ke ezitrendayo. Hayi ke wengane zathi impela kuhlona imibono kumaciko oMaskandi uyoqashwa kwaMayogathi weBless kazolonke emcimbini ke impucuzeko oMaskandi Festival ezoba khona phana ke ngo-August kumhla ka-17. Yebo futhi impela ke uSimomoza ukhala ngokuthi ke impela ke labaculi ke abacelela phana ke iBless kazolonke kwempucuzeko oMaskandi Festival kumele ke bengakhohlwa ukuthi ke nawo umculo ke uyadlalwa ngoba ke ama-festival ke into efika kodwa ke ngonyaka. Kanti yena ke uSimomoza ke wengane zakwethu bese ke zedlulisa phana kumyalezo kumaciko kwaMaskandi nabo bonke ke abaculi ke abathe bacelela phana kuMayogathi emcimbini ke impucuzeko bathi ke kumele bangakhohlwa ukuthi nawo umculo uyadlalwa ngoba ke i-festival into efika kodwa ke ngonyaka. Yena kuSimomoza bese ke sebhekisa phana ke inkulumo yakhe ke kubaculi ke ebebecelela yena ke impela ke uMayogathi na ke emcimbini ke wempucuzeko ukuthi ke wona ke lamaciko ke kumele ke adlale phela ke ingoma kaMayogathi kwi-background bangaba ke besuke benza ke ama-video ngoba ke lokho ke impela ke ngamfaka kakhulu kubantu futhi ke aqashwa kalula ke nakweminye ke yemicimbi. Kanti kukhulula ukuthi ke impela ke uma ngaba ke bengenza njalo ke lokho kungamnikeza ke isinko ke simihla ngemihla. Ngaphandle kwanikhuluma kakhulu ke wengane zakwethu impela ke nginishele wona lo msindo kaSimomoza ephawula ke ngalo ke lolu daba. Simomoza lo ubhekene noMaskandi ubhekene wensizwa zonke ayiphelele bafethu kune post engayiposta lapha yana ngeBless mayelana neBless la bamcelela khona abantu uBig Zulu okhuzani bethi bamcelela kumpucuzeko ukuthi umcine akamqashi bo uma ukuthi niyamthanda nimpretend why ningagqugquzela abantu abalandela ukuthi ngicela bekhuphula ama-viewers engoma zeBless kwakona why ningadlali nina ingoma zeBless siyizo ku-background kaBig Zulu siyizo i-background ukuthi ayodlala ingoma ka-Bless bese umcelela ke kumcineko yabo i-support ukuthi uyidlale phela nengoma ze-artist musana ukupretend ingane bangabe ingane musana umpretend. Mina nje anginawo umona ngiyamthanda uBless ndeyo mina ukuthi umuntu akhuluma ukuthi usupport umuntu kodwa akayidlala ingoma zakhe akukhuphuka ama-viewers ku-YouTube kukhushula edlalo ko-TikTok. Sifuna ukuze umuntu othanda iBless edlala ingoma sithi masambe edrobheni siqome emakhumbini siqome emontweni kuzwakala ukuthi umuntu niyamsupport bafowethu hayi noma niyangiqonda ngithini hayi ngoba nginomona uzomqasha umcineko empucuzeko impucuzeko ifika kayi-1 ngonyaka njengoChristmas. So then what after lokho supportana umuntu kumsupport ngokudlala ingoma zakhe it's a lifetime support leyo support yangempela leyo abahleli bemicimbi bomqasha ngendlela. Hey bafethu impela ke usho kanjalo phana ke ubhekene wensizwa uyena ke uSimomoza ke iphawula ke ngaloko udaba lukaMayogathi nokucolela phana ke kwimpucuzeko oMaskandi ke Festival. Kodwa ke thina ke sembuso sethi MTV sithi nje ake sihle ngobonda idibane yona ke video elandelayo.